Аласа неге кухняда от яна деп айтады. Ауызға шыбын кірді. Біраш қынаймын, ане? Че айтасың, сен права бар. Менің права жоқ. Бар менің права. Мен просто каблукта. Сәлем достым. Көптен түгел генә мен үземнең ВКонтакте сайтындагы иске аккаунтны аякка бастырга булдым. Шунда бераз казынганнан соң мен үземнең күптәннән күрешмәгән, күптәннән сөйләшмәгән иптәш кызымны таптым. Әлбәттә, ул минем YouTube'та булуымны белмәде, ә мөмкинчелектән файдаланып, мен аннан бераз шаярып алырга булдым. Selam. Selam. Halar. Evet, seninki? Şağına. Benim önüm elektr. Okey. Bulayda prava yok. Prava yok? Koy gitken. Benim prava olmadı bit. Başında mı? Ya, bilenmedi. Sen kaça okul verdin prava? 18 yaşta bile pul aldım da. İyi. Polisi kartı tuttular mı sen? Ya, öyle. Bu tutalganlar yok hani. Nerseydi silah, çıkarlar. Koydarlar yürüyürsün, nerseler işitsin, nerseler kibiresin. Ozanda öyle. Duyum. Ötem sen. 2 yıl var. Kimlikle koydan alsın. Kurtuşu. İngiliz dili boyunca. Sen koydalaymışsın. Koyda bir şey var şunda. Sen şolda bir deli ki ozanda mısın? Şokada. Sen kurmam gel. 2 yıl var. 2 yıl boyunca var. 2 yıl. Saban tüydeyin. Ben senin soğan tüylemesi kodunu şebir bu. Ne? Soruk. Bana короче. Değişik oldu. Kim oldu? Oğullarda. Ben seni көрмәде уйламаган без күнде. Oyun килеп чыкты. Değişik oldu. Мен деген машина бар. Ничек болды? Ауылдарда күрәшеп бердем мен? Мен күрәшеп яртам. Ауылда күрәшеп бердем, сарык җиңелмәде. Шуннан. Мәскәүгә киткән сарык җиңелмәде. Җиңдеңме? Бараш кынаймын, ане? Кемне күрдең? Бала чаклар йөри. Сен Кимме? Сарыкны җиңә алдыңмы син Мәскәүдә? Нә сарык җиңәсең инде. Сен пепешәсең? Юк. Син за рулем эшләсең? Нәрсә, мен болай да права юк. Мин эшкән кеше күргән юк за рулем. Күргәнне кишә. Менә мин нәрсә әйтәм, әйме, мәсәлән. Мин йөрим, әйме? Минем болай да права юк. Минем болай да права юк. Токтатсалар нәмә эшләтәләр мине? 15 суткага утырталар. Соң тотсалар, лучше исерк керәсең бит инде. Чем праваны алдыртканчы дисең булмаган праваны. Мин булган права юк бит. Минем бар права. Келип торимсың? Лә утырасың инде. Утырам иде. Эй! Сен танышмак керәсең. Таныш түгел, болачаклар. Ниләр? Уку кайчан бетәсең? Уку минем 2 елдан бетә. Слушай, минем племянницаның туган көне бүген. Әйе. И шарик будешь дарить? Шарик белән керпе.
Ama bu şarkı Kirpik var. Bizde kirpik var. Bakışa ayırayım. Boşam. ne? Kışı kırpısı narsa gerek. Sizin kirpiği Benim var. basutu. İki güne şarkı bıraktasın. Şu. Tamam sen. Nega shunday tuslar? Sora, Zangir ham qizil. Çıkmayayım lan. Kavartası gelmiyor. Men почти bitirdim endi. Dursun aytganda племянницам qatı bo'luyor. Ha? Kimlik? Doktoral falan. Племянницаның niyeti bo'luyor. Doğan. Benim одноклассникim doğan kuni. Ana hozir 31 yaş. Dinamay yuvarsan anasam. Baro. Çevirme. Kızdıra. Niye gülüyorsun? Yo'q, qiziqmayapti. Sen aytayım to'g'on dunyo beramdi. Oladi. Ide sitirishmoqchi. Yaxshi qaraysan. Voy. O'zgarmagansan ekan. 2 yil ichida o'zgarish yetishmayapti. Ha. Uzoqayveramiz. Plyajga borg'an. Что-то я погода меня шамой пляжга бара. Alo. Selam. Halar. Aya. Nemisan? Neni yetdingmi? Yetdimisan? Ha. Nima? Qizlar bo'ladimi? Mo'shanga yig'ib qo'y. Aya. Yo'q, bugün içmedim. İçmedim. Nerede davay? Yo'q. Sen to'xta, sen narsa aytasan to'shta men rulda ishlayman. Men rulda umrga ishgan yo'q. Давай. Шолтыратма меня. Мешана тыкырдым. Давай. Сен esa do'stim. А? Do'stim. Слушай, мен саған неге сөйлемеймін бе? Ayda. Давай. Қара. Бір қорқына еврей өліп жатады енді. Bir qo'rqqina еврей o'lib yotadi. Уже divanda yotadi уже. Yana aytadi. Sen kulmaydi, men boshlamadim, если честно. Deydi, xotin sen mundami deb aytadi. Xotin aytadi, men munda deydi. Еврей aytadi, Allorim mundami deydi.
Ular kelishdi de, biz mında, barımız da mında deb aytadi. Mhm. Barımız da mında, endi nima deb aytadi, yevrey so'ray qoldi. Barımız da mında. Ha, avasa nega kuxnyada o't yana deb aytadi. Kuxnyada o't yana. Hükümet qiziq bu. Biziklar bilmaydi. Sen şuna da mingine sili bilemem dersin. Men seni seni bilaman. Oğuzga şibin kirdi. Sen qog'ozgadir. Yok, pivo içip kıra gel. İşte öyle o. Buldu mu? Tutturay. Burada telefon olsun. Bıçak. Peki, biraz ağır içermeyin de var. Yağmur kilendir. Sen uzak çıktın. Mingili zoqshaq. Ne, kızlar ne işin uzak çıkabilirsin mi? Suvingda уже. Böyle biz elendi. Bala chiqqanda suvingda уже yerda shag'al. Kız olarak aytalım men. Benim kız dürüst şeylerimi yok mu? Biz kızı bilen, özümden kızım bilen ayrılıştım. No, o meni taşladı. Karançık olup çıktı. Bir kız bilen yürüdüm. Değil mi? So'ngroq meni kız so'ragan, mendan so'raydi. Ramis dey, men sanga o'xshayman deb men aytaman. O'xshaysizmi necha o'xshamasdan? Nechadir yil yurgach. Endi nechadir yil yurdik, endi anasini so'raydi. Boshqa qizlarni yaratmaysizmi deydi. Men aytaman, yo'q, endi yaratmayman, nechuk yaratmayman. Men aytaman, boshqalar aybar yo'q, men aytaman. Men seni yarataman aytaman. Sening, если честно, подружкам нашар o'bisha. Degan, в смысле нашар o'bisha. Men aytaman, tekshirib qara kerak bo'ldi dedim, aytaman, может, sening подружкам yoqishroq o'bisha. Дырышlardan bitini по сути, mana aytdim то, что ana подружкасы нашар o'bisha. А unga tashlab kerak aytolmayman. Chunki sen poдружкасы bilan o'pishgansan. Ну bir yo'qladik endi tag'in bir taxir, ну и что? Ну birovgina bo'ldi endi. Ansız aytmading. Aslında aytdim. No, aytmadim, asım ko'rdi o'zi. Benim var prava. Kim aytgan? Benim prava var, значит aytaman. Mening prava yo'q, men yurtaman. Mana aslında stijani bilasizmi? Да, Рамис. Sen yaxshi ko'rgan yo'q. Чему послонять? Чего, блин? Все плохо брал. Qala borasiz. А? Qala borasiz. Я же говорю. Vaqtda. В смысле, плохо. Сильно кишит, что я же говорю. Вообще-то savat kish. Вообще men bir xoda borasiz kerak. Я всегда не Tushirib qoldir meni bunda prямо. Я пушите. Я всегда не слышал, нормально же едет. Потому что ты здесь. И небезопасно. В смысле безопасно? Нормально едет. Небезопасно. Безопасно. Даже куда пиво было киви, нормально едет. Еще исерек üstüne. Ничего. Bir исерек işte böyle. Ну нормально же общается было, нормально все что хорошо. Это исерген общались нормально. А сейчас уже исерды. И вообще нам доходно. Ярамый мында туктар алмайсың. Мына сен мында туктап қоя барасың. Сен үйіңнен 5 километр ерақа. Барам тепи-тепи. Мына орта пиво бар, сейчас келсең. Benim вообще-то права var. Мына я никуда не двинусь. Мына барамаймын өз жолым білән, шунда барам.
Отыр иди. Где, пожалуйста. Сенің ошо мощный машинада жүргендей болып тұр. Жүргенім бар менің бұл машинада. Сидемікне алға телесің, керек болса. Нәрсе, шонан үйтемін. Сен көтердің генә аны қазір. Ничего. Ну, иди бұр. Мені кнопкадан қабына ал. Күзгіге қарап. Е хорым. Ничек ми? Ще айтесің сен права бар. Менің права жоқ. Бар менің права. Мен просто каблуктан. Я неудобно. Ты вообще не отвлекай меня. Хей! Заткнись. Хорамым лучше. Сен қорқытасың. Сен ошатма. Я в шоке. Ну чё, как дела? Сен қоя тұрған білмейсің өзіңі? Жоқ, сен жүкті білмесең сразу айт, өзің қойтарып қоямыз. Вы вообще классно? Я чуть не оглохла. Сене тоқтадық. Потом нешік болды, нәрсе болды. Қызлар білен көріштік. Ұзатып қойдық. Шылай туған күні өтті. Қызық түгіл енді. Рамис, ты запарил уже меня. Нәрсе енді? Вообще қойтарып қой мені. Нәрсе қойтарып қоймын сені? Қойтарып қой, үйге қойтарып қой. Қойтармайым сені, қоя, өзің кел. Келме көздігіме. Ра жетті енді. Да ладно енді. Қойтар мені. Хорош, хорош. Қойтарып Да хорош, я тебе разыграл уже. В смысле разыграл? Камераға. Тоқта енді. Несі камераға. Бұл пиво түгілі. Пиво түгіл, а чё? Хороший не тоқта. Конца. Қойтын. Нәрсе үшін? Нәрсе үшін. Ну, шылай шығарғанға мен аңды кіші түгіл өзім білесің. Әгәр дә бу пранк сезгә ошаган икән, шәпегез лайк, менә шунда язылыгыз. Ошаса да, ошамаса да комментарий калдырган унутмагыз. Киләсе очрашуларга кадәр.